Selamat siang, nama saya Novi. Pertanyaannya, saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah kepada wanita. Di sana tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, niscaya kamu tidak akan menyesal. Pertanyaannya, apakah seorang mualaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu ilmu agama seorang mualaf masih nol dan masih jauh dari kata salihah. Okay. Right. So Nofi read text that the messenger sent 33 ada 33 points poin about marrying a woman. mengenai menikahi seorang wanita. To marry a woman, Untuk menikahi seorang wanita, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah bentar ya. Beg your pardon? The 33, yeah. Yep, okay. Okay, do you want to just go back for a minute? Gitu? I'll get her to just slowly state it again, and I'll say it. Saya membaca salah satu dari 33 pesan Okay. Rasulullah So she kepada has read wanita. a text of 33 messages from the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yep. Mm-hmm. telah Di baca sana 33 tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena Nabi Muhammad agamanya. SAW. Okay. Become a woman that will be married because of her religion. Jadilah wanita Wanita yang dinikahi dinikahi karena karena 4 agamanya. hal, hartanya, keturunannya, Hang on. kecantikannya, dan agamanya. Okay. Right. Be married because of your wealth, your beauty, your Dinikahi karena apa lagi? Sorry? kecantikan. Sorry, I know. I just want to make sure. I want to directly translate. Okay? Your wealth, your beauty. Apakah seorang mualaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu ilmu agama seorang mualaf masih nol. Okay. Okay. So you basically know, as a person who's a convert, Sebagai seorang yang is telah religion a mualaf, factor and the reason apakah why agama itu why a adalah man suatu should marry alasan her because her knowledge of karena Islam is pengetahuan zero. Islamnya masih What minimum. are the criteria or Apakah purposes for a kriteria man to marry her untuk, because her religion is still zero? Her knowledge Apabila of Islam seorang is still zero. As pria a muslim convert. ingin menikahinya, Yes, as a convert, yeah. She's a convert. Baru mualaf ya? Baru mau akan di sini. Baru mau akan. so she's going to Okay. be a convert. Okay, she's just about to convert now. She hasn't converted yet. Yeah. Belum You mualaf, haven't converted, jadi but belum asking a mualaf. question. Tapi ada pertanyaan, dia menanyakan pertanyaan. That the beloved Prophet Muhammad, peace be Nabi upon him, Muhammad said, SAW hadith, it's a Sahih hadith, that a dalam man hadis looks bahwa for 4 things in pria life partner. mencari One 4 hal is dalam beauty, second is seorang wealth, pasangan hidup, yaitu third is kecantikan, nobility, kekayaan, and fourth is ilmu, virtue. dan If she accepts nama baik. Islam, Apabila dia menerima Islam, why will somebody marry her? kenapa? Is the question correct? Apakah ada seorang yang akan menikahinya? Jadinya gini, kan memang yang tadi yang kamu bilang itu udah benar. Itu udah benar. And the Prophet rightly said that people normally look for marriage, they look for beauty, they look for Dan wealth, ada they look for kekayaan, security. kecantikan, All these things, okay, pengetahuan. it's not haram to look Itu for these, bukanlah but suatu hal yang haram. the best you have to Akan see tapi virtue. kita harus melihat adalah Now you asking me the question that kebaikan. if you as a non-Muslim Apabila accept seorang Islam, non-Muslim dapat menerima why will Islam, someone marry you apa who have less kenapa knowledge? The ada yang Prophet ingin didn't say menikahi knowledge. Anda? The Dia Prophet said tidak virtue. bilang pengetahuan, Our person dia bilang kebaikan. who accepts Islam, Yang bisa menerima iman is Islam, very high. artinya imannya Accepting tinggi. Islam Menerima Islam because he adalah or karena she dia believing in Allah, percaya His Rasul, akan Allah, Quran, Rasul, and Al-Quran, Hadith. dan So hadis. according to me, Jadi menurut the saya, person reverts seorang Islam yang only because of masuk iman, Islam hanya karena iman, on an average, secara more rata-rata iman memiliki than a person iman born in a Muslim yang family on average, lahir dari keluarga yang Muslim, and especially in Indonesia. terutama di Indonesia. You know, many people born in a Banyak Muslim orang yang family lahir dari are not keluarga following Muslim the tidak Quran. mengikuti That Al-Quran. makes them Muslims. So I Jadi feel saya that merasa if you accepting Islam apabila because kita of the beauty of menerima Islam, Islam karena your keindahan iman Islam, iman and Anda your virtue dan kebaikan will be Anda higher akan lebih than tinggi an average dibandingkan dengan average seorang Muslim in Muslim Indonesia. That's what di I Indonesia pada umumnya. And
Dan apabila Anda telah menerima Islam dan Anda baca lebih banyak, sebentar lagi Anda akan jauh lebih tinggi. Jadi apabila Anda menerima Islam dan mulai mempraktekannya, sholat, puasa, dan insya Allah mungkin akan ada banyak orang yang ingin menikahi Anda. Saya nggak cuma menikah sama kamu. Yang penting imannya dulu aja. Yang penting Allahnya. Itu tergantung iman. Semakin banyak kita praktek, semakin iman dan pahala yang akan kita Sister, hope that answers the question. Yes. Sister, would you like to accept Islam? Apakah Anda ingin memeluk Do you Islam? believe that there is one God? Yes. Apakah hanya ada satu Tuhan? Apakah that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Nabi Muhammad adalah utusan terakhir? Apakah ada yang memaksakan Anda? No. Are you doing out of your Apakah own free will? hanya ini adalah kehendak bebas? Own free will, out of your own will? Oh yes. Inshallah, say it in Arabic and you can repeat it. Ucapkan dalam bahasa Arab. Ashhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu. wa asyhadu. These are tears of joy. These are tears of joy. They are the tears of a mu'min. Ini adalah tangis kebahagiaan. Wa ashhadu Asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluh. I bear witness I bear witness Saya bersaksi bahwa that there is no God there is tidak no ada God Tuhan but Allah, selain Allah, and dan Prophet Muhammad Nabi Muhammad is the messenger is the adalah messenger utusan and servant dan hamba and the servant of Allah. Allah. MashaAllah, become Muslim. Anda sekarang seorang Islam dan saya berdoa kepada Allah, That may He give you more semoga knowledge diberikan pengetahuan yang lebih banyak, hidayah, so that you practice your deen agar Anda better, bisa inshallah. praktek dengan secara And baik. Allah subhanahu Dan wa ta'ala semoga Allah use subhanahu wa ta'ala other Muslims, mendapatkan other lebih non-Muslims banyak go non-muslim to Islam. ke jalan Islam. Jazakallah, sister. May Allah reward you, and inshallah may Allah grant you Jannah, sister. Semoga diberikan Allah surga grant you Jannah. oleh Allah. Inginkan surga sama Allah ya. Can we have the next question? Apakah we'll boleh go to ada the next pertanyaan question, Is berikutnya? there any Apakah brother ada non-Muslim? Non-Muslims, lainnya yang please, to the non-Muslim? front. Thank you. Non-Muslim? Okay.